Lotto results. Good morning, Idol Bernard. Ito yung PCS Lotto result tayo. Mali po di 9 p.m. draw di rabi. Kaya dito yung Grand Lotto 655. Winning combinations are number 4, number 19, number 43, number 25, 47, and 26. With a jackpot price of 29,700,000 pesos. Taksangga sa taon na nga ba? Para mag-Mega Lotto 645. Winning combinations are number 17, 5, 29, 6, 1, and 40. With a jackpot price of 8,910,000 pesos. Taksangga sa taon na nga ba? Para may PCS o STL Idicalman. First draw 14, 19. Second draw 19-26. Last draw 24-23. Congratulations ka din nga ba? Kadway 99.5 iFM Laoag, siyak ni Idol Shanti Papi Tatak RMN. iFM News.